ohwe nneema amampanyin Akufo-Addo nneema wo ye ne chebi akwan yatimi asi afeli community hospitals wo mampanyin Akufo-Addo bie hospital no keke na Ghana-fo asantefo nya baabi enko no mo nkogye ayalesa o se da bi o mbie enu ho ena ma megina ya meka cho se mampanyin Akufo-Addo ni buo e de ma asantefo omu ye kapreba etimi aba no wo seresire sika se yemfa mela meye G Ghana-fo de nible akoto abaetia omo omayi omo asi nchen a kire omo se the way no omo feel is power na ye omo dia nti de omo pe na omo de oman ne beye no omaje omo man Ghana-fo aje omo man nti Ghana-fo ya kire se oman ne ye dia ye sika independent mu ne ye wono ade bia mampanyin Akufo-Addo de ne nsa kan wo Ghana ha bia eboro na ye se boro wo ne nsa no de ne nsa kan wo Ghana ha bia no sa de no anye successful enkura na omo ko free SHS no omo aneto abanti mampanyin Akufo-Addo mampanyin Akufo-Addo asen ma ade asisiri adapa menim se wo menim wo sa ye nyene menim se wo ye corrupt Lord Kome okachen yen hande power net yen hande power china mampanyin Akufo-Addo so ope power ne tumi no wonya menje mu nti so omo mbe hande power de nka de besi abato no aba enawiye MPP amanyeko no edintwo NDC edinkunim edie ne nam so ema MPP edi ntwa sebe omukro omodwene ho a omonte ase yebedi ho nkomo ewo Adepa TV eso yewrai yebeto ba ne ne twehwe nkomo kama na yatena se nso de na yesa abato na ba wi ka se ne se de besi bia ne no ebedi nkomo ewo Adepa TV so eja prampe mpombo de openi eniema ye boko because nkunimudi aba asa vim no wofo bi amadi nkuni na asa vim no wofo mo se ade vim ni form I say nkunimudi aba ba eniema bi esisi during election ni ase ama eniema ye yi kakra because so hwe ekwan amampanyin Akufo-Addo ode Ghana afaso ne Alhaji Mahmood Bawumia ekwan omode Ghana afaso a Ghana-fo e kire se womo na power ni kura omo na de power ne ma no nti kwan o ma faso o ma bu o ma we afaso ewie o ma isika Ghana-fo de nible akoto abaetia omo yi omo asi nchen a kire omo se the way no omo feel is power ne ye omo dia nti de omo pe na omo de oman ne beye no omaje omo man Ghana-fo aje omo man se de osla usu o we ne ya o kan ya je ye man no ene kono ye yi na si nchen wo lose ni seat nti Ghana-fo ya kire se oman ne ye dia ye second independent mu ne ye wono Ghana second independent mu ne ye first independent ye Kwame Nkrumah na jema ye second independent ye Nyame Akua John Dramani Mahama ana aje o ka se Ghana ye second independent enya adosu se na Akufo-Addo Dr. Mahmood Bawumia ebedi Ghana so no o ma nya hwe ama o man no minua metimi abusa wo ese ede be ade na wo as general so betimi aka se mampanyin Akufo-Addo sa ade we ya oyema o man ade bia mampanyin Akufo-Addo de ne nsa kan wo Ghana ha bia eboro na yese boro wo ne nsa no de ne nsa kan wo Ghana ha bia no sa ade no anye successful free SHS obeto de ne nsa kan ye enkura timi ko school yi no ma betina fie town boys ene ne nkura mayo na wo mu no emema no kura de wo mu de agya aduane no mutimi di ni sa ne mayo na no mutimi nyina aduane na no omu hwele wo ne de moto ne plagya esi school na chi ne ya ba be fa omo boys be fa omo no mo do omo ko mkoto fried rice mo no mada and the free SHS mampanyin Akufo-Addo free SHS unim nkura do omo nyim ye unim nkura do omo wo ye every year bia na nya nkura more than 500 omo wo school mo and the free SHS because in nuane ni ho nkura no munya comfortable munya baabi na omo didie munye omo nsuo munye chese aho kire ene niam mampanyin Akufo-Addo de Ghana-fo nkura in the name of free SHS odo omo fa mu no minua nti wo behwe nkura no mkoto aba no ma na to ye nkura no mko free SHS no omo aneto aba nti mampanyin Akufo-Addo enye obi aneto ye sa nkura na nkura no mko free SHS no ma aneto ye editia because no ma kan to yetim osi uti ya ye se free SHS accommodate free SHS ye nya hospital nko utimi yetimi wo akola a day born baby onya 5 hours no ma me da form hospital base ni ho chese bibie no ho mampanyin Akufo-Addo no ane se sika no ane se wa broni no mo de a chapter wiemhyen no de nam timi fa wiemhyen de ba besi kotoka terminal 3 ho no afa terminal 3 John Dramani Mahama na ye ofa kotoka ofa wiemhyen no de ba besi terminal 3 timi si wo over 10 hours near the belly and etua every hour be onim sika etua more than 1 billion titiska no. Okay, now yehwe aye abato ya yetoye asante mentem ene omangana emebunu minisa na wo MPP ni ana wo free MPP achi akodi NDC achi a wo koto aba
ɛdeɛ paa ne adekode pɔte a mo hwɛyɛ e kan say no ye beto abai e de tia MPP Nana Akufo Dr. Mahmoud Bawumia Ozimu hu se me ye MPP ni asa me Ghana fo so munim se wo ye MPP ni menim ba bi kro munya asa information if me fie fo ye MPP for me fan se me wo fa be mienu bi na wo so mo ye NDC for ba me ma me mo ne ye ndi mo nyina mo ye MPP for ba me nya MPP ni da because 2020 me hwe e hawa mampanyina Akufo ade during election omo de me fa medwane konsoko the same thing na no mpese omo ye no we ba we me ye ma adwe se me ntiase emfa mo omo so wo kase asante for kwan aye fa so eto aba me ka kire wo the previous interview me say 5 days as 6 days ago me ka to say my binya na Ashanti region no e be shock the whole Ghana and then who see to do ya na Ashanti region yeah who see to do because ye na ne ye wo form ye na ne mrante ne maba wa na kasa wo hwe niema mampanyina Akufo ado niema wo ye ni chebi akwan yetimi asi afeli community hospital si wo mampanyina Akufo ado bi hospital no keke na Ghana fo asantefo nya baabi enko no mo nkwaje ayalesa o se baabi o mbie enu nko ena ma megina ya meka chose mampanyina Akufo ado ni buo e de ma asantefo omu ye kapreba o kan ebi mo ntiase se men kasasa na ha ya Ashanti region NPP4 omu songo de ne hasi o kasi omu mu asantefo a because omu bu asantefo a menyi ni se sa na ema ni nyina nko de sa de we because si hospital we bie o mbie ene wo ho wetimi am otumfo na asetu etimi aba no wo seresere sika se yemfa mela meye g konfa no chi o pe $10 million wo $10 million na sisi ada pankwa sika se na guni dem na ya more than $25 million na guni dem na nkola o mo plapla ni fie efa mu be $1 million pe be hwede da na mo ye $1 million na me sisi ada pankwa fo si yi ma me na di se de be ye benya kwan ahwehwe ni nsemu na niema bia nkoso mampanya Akufo ado so mpene eye maame na nkasa de dae eno hu ne se saa niema ne ko so otwe ne ho no otena nchen eno otwe letter de ko mampanya Akufo ado ese wono opeso otena nchen ne hwehwe ni ze mo sean mampanya Akufo ado sean ma dia sisiri ada pa menim se wo menim wo san ye ne menim se wo ye corrupt obi a ono ye hu ne se sika gu ne mpaase sisiri ada pa ona na ye sanitation minister wo je $43 million wo de ko to ogola se minim se menya edi ya oje se wode kwa kwoti se ye wie na sika na ba begu ne mpaase ono ona botia onso ono so lose ni seat okay now ye hwe say osu se nsem we nyina no ye fa so bo na MPP nkuku o madin na fa so bo no Nana Akufo ado now ebiem two questions dey na ye to aba no dey na course so e wa abato no emo nkuku na NPP the way o mesme lose o ma report no mampanyina Akufo ado ye one Alhaji Mahmoud Bawumia untime nyi ne mfrim ono ankasa Mahmoud Bawumia because mampanyina Akufo ado amase obebu man ho obaso obi pesika Nana Akufo mampanyina Akufo ado obaso obi pesika mo bia na ada o se Akufo ado no osika mampanyina Akufo ado no ni kapele because ye nyina ye nim se Ibrahim ama ono na tua ne hospital base man 2016 e ko ne nachi mampanyina Akufo ado no ni kapele because ye hu the way anu osimite nti nipa we ndi sika no ole for sudden no abedi o man so no man sika because hu the way anu osimi memma na betiri so omu nipa onfa nipa nya hwe o hiehia ahemfo anu oteatea o mo sole hu se me na me mampanyina Akufo ado me na me ba no and you are just a mere president and na wo mene na etwa mu no sudden na Nana Akufo na e course no enye nsuanso MPP so masa na wote wonom wote ho na wo hene okuro mo hene mampanyina Akufo ado timi beto la yi ase na wo ka kire wo hene ne se won sole because ono na ye president a wo ba nti o hene ne so o hene no ono gi se nananom atonza afre no gi so okwa akura ansa senye ebia niema bi na obeye a ebeye yi na ase tu beje na kunwa afre ni nsem a aka kire se niema we ya wo ye nye galamse na okotu se de bi mkotu galamse a oje o makunwa afre o nsem na o hene no wote so tetete so wote so ane so wote so ba wo ya to abati ya wo hwe enim guase a wo de abeka NPP political party hwe nim guase we yetimi atoaba ama wo leading na you wetimi lead close to 2 million votes minua ebiasi Ghana abakosi mu da entina make to say the second independence because ye de ni bere ne kom ene na wo ye abema wo ya abrantia na wo kasa wuntimi nkasa ntia mampanyina Akufo ado wo ka asem na senye aban reda na ya sheda asoma nkrofo bi yeso mo ye national security for na ya ba beta ata during election hu niema mampanyina Akufo ado woni Alhaji Mahmoud Bawumia kwan mo de Ghana fa so especially Jemensa ono ye man boot for boot and as a cross marking na ye de man no Eric Bequin woni Kofi Gari
the way I know mo bokotoko ne ha say na sa cross marking e chen no omu ko Jones okona na edi omachi nti ya mo gap amo mo enwi abanim Jemensa uhu niema senka na nya Alhaji Mahmood Bawumia na ba bontin e ba baji tuma Jemensa no why na adwe say still election or be election no there be on decide so no hwe say ni no manu say be say machines and adwuma nti ya funa na wo hwe mu ananko o quality no man ansa na wo de aba bontin Jemensa no mu ni machines bi o mo de adwuma o mo twen say NPP for o mo be ye o mo ka creation no ma ka che o mo say monye aba we na mo nkonko bobo ba Ghana for ye o ma dwe say this time the see 2020 no menua 2020 mo bia anka nche wo say mampanyin Akufo-Addo o we ne aba no an we ne John Dramani Mahama ma ene ye 10 no ene de koma mampanyin no mo say wode 500 hwan abiti o mo boa 4 years down the line and then what ma twe more than 1.something million votes. Okay, now yen hwe aye abato after say NDC nyame adomodi enkunim na mo mabunu ene eja NDC achitafo pi etiesi abonte na mo hyehyehye aban enwuma mo hyehye no ma ajapade aye oman na nkasa de ade na mo yesade no menua sa asem no ensem na ekoso na ekoba ni nyina enye nokre nokre bia nim enye nokre na MPP for omo ankasa omo suban ewo omo chemponsam sa niema na ekoso obeti esi NDC for akwashi we NDC for ashi we eye omo ana ahyehye nkrofo party ayi no omo hye sa niema enye NDC achitafo mampanyin Akufo-Addo oni Alhaji Mahmood Bawumia ni nim do mbetimai yenti kruma na mampanyin Akufo-Addo ka so wono on hand over to the next obe hand over the amobi a Alhaji Mahmood Bawumia no also na political campaign panyin udi domanim a okasa obeka eno no wachi jifotie because wakasa ansem Lord Kome okachen yen hand power net yen hand power china mampanyin Akufo-Addo so power ni tumi no wonya menjemu nti so mo mbe hand power de nka de besi oh there be say unim Brian Champon unim no ono na Rock City ne kwa sa ne ma no no anuane according to me boss Malik Basintali o se no anuane wo US Army ono anuane o se kitchen ono ekon hu kon da ye to aba no hu no afi o hu se hit aba mu no hu no omo ye campaign Alhaji Mahmood Bawumia etu nam na mo for campaign ne ne ma no hu no Brian Champon hu no eso no wote wonom o incite NPP youth eso o monko na monko kontokwa because no one hand over net on hand over china by chiri ya chiri ne say masa untime nkeka sa ansem no okuruma because wo Brian Champon o manyina ni ha o koja o ma wo US wa ma na o pese o do o mokoko ye sa ade no efiri ho no hu ne say niema ya yi and what tigina nti be dey hu say sa ansem no te say NDC ni bi ka chira wo say ye hand over net so one hand over ye no utie o mo ne ka sa mampanyin Akufo-Addo kan bi Brian Champon kan Lord Kome kan uma me kwa metima bobbo untumi ya otena TV station ye hand over and anu nanim ba e wo nanim oh send and am kase e political politics there kasa to obi tiri mo na to NPP for no mu tiri ma na omo yes ade no omo na yes ade no because during election me ankasa unim niam e to me Remain Central unim niam e to me up to now me was shop back on e wo meduma eno de hwe anka no kre de wo ho anu aka mo ba ko okono no hwe anya no by Remain Central se kwadwo obi onim Remain UGC bi en mo se kwadwo e ho no na polling station me shop anim nti NDC for agency aye gada wo mu nyina no e ho no me de wo mkwa me shop ni inside ene de wo mkọ ya ye mo mu twe ni se enne we na wo so ye because ye beto ye shas ye na no pa no mo ba be 5:30 e me ye kire wo mo niema e wo so wo mo nye de wo mo nya me shop ene sa ye sa ayi no ene ye kire wo mo sa niema me shop enim ene me shop ame no kasa grasses e we enim nyina ya papa no e ye hwan na yes because wo mo ma me threatening message e say me ena makoye interview am didi mampanyin Akufo-Addo ni Alhaji interview am ne mo ye me didi atembi de hin na ne woman na ya atem didi ensem o maka eye mo ne ma bone ama ye do okromu ha eno ho asem na me koka ye mo free ese se nkoye Alhaji Mahmood Bawumia wona ma wo sasisi fia me nim se wo hwe ye friend se Samila Bawumia sisi no se de ye o free se sisi na nwoda sisi fia nkwan wasa sa eno eho nsem ene ye kan ye but wo mbegina won mo ka chem se me na me tata wo mo aka che wo mo sisi nti omo agent na wo mo de wo maba no wo mutimi ba beje register so wo mo beje register obi gina chiri wa beje register na names ni wo mu ese abato ne nkoye omo ma meto aba no nti omo je register na ko gina nchen na omo ko rewrefi omo de akọ rewrefi ma ko frem nkrofo so omo mra meto aba na me ka che wo mo se sa de nensi ho na ntokwa ne start here me wunim nsema ye ka kire me omutimi gye ono ma ye call na obi from party office no aba papa panyine no oba no didi matem ka kire me se ye to aba ne wi a me hu
me hunu de omo de beye me because me kro ma bo ma to odada woni mu nsama esi wo ho no pani se bia obeye yi atosi wo we me nka omo nyina omo wo ho omo ye area boys fa camera ne ko UGC blema UGC ubohunu enema ekoso anya ne market wa me up to now me shop oma papa na free ha me do beko no akwa ye no nkwa glasses no ma papa glasses ni gina. Wow, okay, eja ye so na yemra ne say ye hwe eye NDC Ghana for anya ne mugidi Irua John Dramani Mahama akoto aba ekese eye unprecedented abato ona wa so kan the second independent na o man no anya ede na Ghana for hwe nimu kwan ewo eye Irua John Dramani Mahama say aba ya to ma ne say obeye Ghana man pengne no enoma de wi enoma wi ebetimi Ghana betimi nya so mfa so minua o John Dramani Mahama na probo ebra na ogbo apro na o nsema wo kan ya say na de ba ko ehia no the reset of the nation because Ghana no say satoma na abrofo ni diso no kra na ye kwa abrofo no obi timi kana adwen and amampanya kufa do obi antimi kana adwen o the security sector yetimi tena wo man mu ha wo hu bida ese ye release police form immigration form ye release e man krofo o mo wo pepa ese o mba makofa party boys aye no omuti kromu a me boy bi na minim no nyese minim no oye mobile money de bia wo be yi mobile money ni say ya enkan company phone no mu nim mo no so mo ko mutimi de o mayi ne o phone ma merchant ne say oh misra o gina ehwe na ye den yeji mame no abo ni pia che o sende ya no asende bi agu ne de so enne we police ni ya che na tum okura records senke nu kwa kwa senko to the security sector eso enne we police ni ya ne nkrofo ne nam all of a sudden wu hu na ye mie no obi anya party boys ni asese o magum nti enne ye de atuo ni ade ne ye tietia Ghana fo hu de ti o tachiman send tachiman last 2020 it nipa 82 mampanyina kufaro wote so obeka ho asem the same thing na no mo pese esi ya o ma sheda e de akonwo wan na NDC for large bamudu bam ya obe release statement e na mampanyina John Dramani Mahama won kasa nchire NDC for wo ye bo nipa tuo media engagement ye busa wo journalist ye busa wo say e de ba ade e na mo ye fa sa atachima yi no up to now wo so won kai se president aka ho asem na so won large bamudu bam ya won kai sa asem no so ye bo Ghana football because mo nye MPP for so mo ye MPP for a ka wonu mi nsema anke besi wo kuruma nke ye nya asoase o man krofo o mo sheda police for one asem ya na me no kan no ye sheda sesa tu ekum nipa be 7 ene ye sesa tu di gu o mo nchan eso o mo ye den o mo ya robbers ye wuram na o mo nya robbers ye firi o mampanyina kufu ado ani wonti o so wa ma ebusunya bia 2 billion o mo nye no mo mfa mpata o mo nua 2 billion etimi to ni pankra etimi to ni pakra na ono ne ba ja ankroma na wo ho no ono ene ye man 2 million say 2 billion say wonje na ja ankroma de beto ni bia no enye yi a nko bepene ja ankroma oba power onye adwuma da ja ankroma ekufu ado no onye adwuma da so not to creative arts council so ono na ehwe creative arts council na ewo ho dada o matokuro kumante ono na creative arts council fo yi eso mampanyina kufu ado sa de ne ba no wa creative confusion was there what na se obi ko ne ba ne so opa agudie ene sa nidie nsensem no eno na ne ba ne so opa ordinato omo ankasa 6 million restaurant Sadiwi and John Dramani Mahama ka onim ni BBC wokroma onim sema anka bekoso onim sema anka nkrofo beka se John Dramani Mahama na nka ne ba Farida $6 million restaurant Farida $6 million restaurant e wokroma onim sema anka bekoso eso e ba ye mnua wo sere waye din e mampanyina kufu ado because ono ye tutre no onim na akoka niema wono obeye no enye niema ketwa nti munyina makama no atum bebo sa adewi ibeba Mahama de no mo babeye no so ne hwe no bi wa Ashanti region NDC minisa mo ye campaign pa ewa Asante mantem hanom mansama mo kan ye ene ton boys nti mo so mo nto ba no kra Mahama nti mo nkoto ba no kra na se edi be pa na bia obo no so mantem mo ye ya amankrofo nto ba wo Asante mantem ha minua ema obi a na ada ese Ghana fo anto aba Ashanti region man to Ashanti region to aba opa ko check the previous 2020 election nipa dodo to aba wa Ashanti region ema wuntumi mu ntina o radio station nke kasa am friend ma asem no mo Asante fo to aba o mo to aba baby o she yo vice president asem to dwa Dr. Mahmoud Bawumia wo se da bi o ma na je abato no e de ma Mahama minua wati bi da Mahmoud Bawumia wonya hwe kura obi okura power ne yere Samira Bawumia no onwusu okura 500 Ghana bag da eso ba ye Samira Bawumia okọ Versace shop e wo France
wakwa to $50,000 bag no de na bag ni yamude campaign ti ya ni abere na onam sirima wo nam a wo ka che se ono waka che John Mahama so ye nunu apanyini nti akunwa no ono John Mahama na dibi da nti ono na nya da wonya mu ma no no ono so mara medibi na ni abere na no wo ka sa ansem na ni abere na wo ka no ofi se die nti so anim guase na ato mo Alhaji Mahmood Bawumia nim guase na ato no Mahmood Bawumia no kure se bi ni nanum o ka se ma hwe no ma fa no se Mahmood Bawumia o ka no kure no kure ni Mahmood Bawumia nanum ne nsema wo kan nya ye hurodo wura dasem asantefo to aba ye to aba ne ye adwen sa aba na ye to what be that from 92 to 2024 what is say ya to aba ama asante regia winning seat parliamentary seat ya winning more than 7 kulada what be that me busa what be that nti die na chese asantefo anto ya anto aba na ama mo to aba ba o ma anto ama mo what you say because we ntimi metena so na unsi hwe o mo market omo hospital unyi akwan unsi school dan enti die baade na opese omu nyina so omo nto aba ma sa ne mani nyina John Dramani Mahama ye NDC ye de ma o man enti so ye de komahwehwe na eba awie se Ghana mampanyina se Ghana fo to ba ayi no a obubu Ghana amamo ye general deko se ye de nisu akonya so a na mamo obababu no asanteman ebedi dewom ebenya so mfaso o na mamo ye dim always Eba John Dramani Mahama Nkwandia Asanteman 2012 to 2016 saa ne mani nyire sima hu Kumasi Kejetia obehu afele obehu Kumawu hospital obehu chese akwan ene hospital ni school adan community day school anu wesi Asante Reji ye nyankwa nya more than 12 busa mampanyi Akufo-Addo said dodo sen no mo ye de ma Asante Reji busa say hospital ben no musi de ma Asante wonti na o kenesa Akufo-Addo anya hwe wa Asanteman TV bisi wo mu Asantefo on fast agenda 111 na Adana Akufo-Addo de buy one ebi wen mazi kwan ya no ko obeyi amonti bi anyi mazi kwan be so magazine kwan no wa chenye so obeyi o eye 8 years o enwonya ayo okay mesi ade John Dramani Mahama ade John Dramani o de 4 months be mampanyi Akufo-Addo ne Alhaji Mahmood Bawumia o mu de 8 months ne be 8 years ne be o mu nim hwe fa amamu ho eye kasa ena o mu kasa eti biacho de ye ena ye o mu de yan tombalade yan create niam bi ne yan kanto nkrofo de ne friend slogan no agenda 11 won so si agenda 11 wo kire mba bi wo e ba ko ebebre kuma Asanteman to munya fo na me chew o ma sheda ko bi si ebi wo so ame wo ko no me te se nsamampo mayowa sa mu se hye na mu wudram asem nkwa o mo ma mo kwa ma mu wudram e ba ye nkrofo we wo pede che o mo opede chem open mu nyam chem okay ye betwa hu pictures dia ba beto abonti amaka te mu nwura mu journalist fo mu nwura mu na mu nkonko hwe yinsa na mu twetwa na Ghana fo okay now ye den komo hwe ni na e ba na we bibia one question anytime say ekoba say ilua John Dramani Mahama ene Dr. Mahmood Bawumia esa kwakensi ma obesa biti Bawumia on say GM wonya ne 4 years yeah what you say enu ye 2012 to 2016 but as you know a record because on nko na Ghana o di ne 4 years we di 4 years was say another 4 years aye 8 years was say nya obi 6 months e de kan John Mahama the records na wo ye no Ghana they been see that we the history book obewuram enipa obetima bi tina ye Kwame Nkrumah asa because untimi ni mampanyine 8 years no was say nya obi 6 months aka ho o start for assemblyman oba MP obeye vice president waye president no nko na Ghana ya to abayi na sinchen krofo bi di konkonsa adantini twitwa ene nsem kan ma ya yi na sinchen omote wa Ghana fo to wa no me say sankrofo e mo nka no kre me se menua so obi hu so won nka no kre no or like the collection we ye na so oye ya menua bibie no abetima ya fa wanu ne ma ye nyae eti John Mahama ono akansi on okọ 4 years we are wanyai ye pese ye tom say 2028 ye be take over thank you right abusia Adepa TV ahane de komahwehwe ne nyina AC ye wura prempe papa yi NDC ni mapa ene no aja edin komo ise dia afido obedi de nti nyina bebe no nti mama bi adi okay ahane de komahwehwe ne nyina AC tap 2004 na boy so yasne me de komahwehwe ne nyina edebram diane akosi adwumado from ajo manager me producer on so producer bia Solomon ana ye bibia kama edema e wa Adepa TV so Awurade adna Yesu ama ebesa hia biem e wa Adepa TV so yakram